Preparation ke? Ya, preparation, tak ada preparation. Tak apa, itu nanti. Ya, dengan my family lah, tu je. Faham. Tak ada preparation. Tahu. Lalu my mom akan bawa kuih raya semua kan. Kali ni kita semua busy, semua anak beranak semua dah kerja kan. Ya. What's your raya preparation ke? Ya, preparation, tak ada preparation. Tak apa, itu nanti. Ya, dengan my family lah, tu je. Faham. Tak ada preparation.